Nale uratu katro mak megang anu mak sayang mantong di banda hati sang sedih wate mak bayang anu badan rindu ditukar gatalam rantau anu sayang dajut berijang kena negisah di mata derindu ke anu sayang karab megang hana derupa pemangon ayah geduk bak pintu tetahe-tahe bak gepregata kadang suhonda kadang sumota maglib lesiga pike nyan gata gata hai anu mantong lam rantau pajan troh nuwa kena bapa ma ayah pirindu ke anu sidra dajut budimo nyan ayah gata ayah pirindu ke anu sidra dajut budimo nyan ayah gata tu ingat pama roraya kata anu lam rantau pakiban haba baluh-luha langsung pemawa sangkaro tumo ayah ngan poma baluh-luha langsung pemawa sangkaro tumo ayah ngan poma baku hati poma uronya lon pasti kuah kenan ku gisah hadapi dilon nepengcit katan ke poma sayang pasti lenggisa wahai anu bek sudah hati gatahan tamcre lam doa poma kadang asinga poma hanale anu bohate tak kirim doa kadang kawa pemahanale anu bohate tak kirim doa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana trip sampo uro mak megang. Hana trip lehnyan puasa dekah. Mengulang kisah dalam karangan. Badum namalang muturiha hama. Mutuy hanama. Bahpihna ayah hana saban senang. Hana sabang sayang gasih ngon poma. Dan pat mengadu hana so timang. Oh deka malam so manja hana. Melempah sudih hati sang dekang. Uro mak megang ji membeda. Imata dile wate tak kenang. Masa saboh jan manteng na poma. Hana trip masa mata melinang. Lumah deh sang-sang poma di mata. Sang-sang cit poma tengah menghidang. Nebut masakan ngon teman buka. Hati sang hancur dada menguncang. Han sanggup badan tanggung derita. Ya Allah Nabi hati lung tenang. Nabi ya Tuhan beik lung sabar. Rupa ji lung je nanti ya. Cuma hana irama. Yang barusan tampil atas nama Tunku Kia Arashi yang pernah viral di YouTube, TV Muda juga sudah sampai 189.000 penonton. Yang belum subscribe mohon di subscribe. Acara